Narengbam Samarjit social work doctorate degree pikhre. Impal ge sagol ban tera lokwarpam laikai dagi Narengbam Samarjit social work amadi human right doctorate degree piduna ikai khumnakre. Doctorate degree asi Bharat Sarkar gi Ministry of Corporate Affairs na approve tawrakibani. Mahak mamangda International Peace Award on Social Work amadi Human Right ki Achievement Award Council USA phangkraba matung World Human Right Protection Commission ki lifetime membership su pikhiba laikhrabani. Ngasi New Delhi gi Asok Hotel Chankia Purida and Samarjit Doctorate Award pibagi thauramda malemgi masuk naraba miyu sing ambassador Bollywood ki saknairaba miyu kaya su yauki. Thauramasi World Human Rights Council na sinkhibani hairi.